Male, cha kon dia ler ke shot gwan gat ke ye kozen gorero. Gan moru ne Charles come. Cha ben ke ye ke lesson ke lesson in Bakalian ka our Sabbath school. Dia jong ne kon woken ke path along. This is the last quarter, nyen quarter in jog dia ne me. Me write ke book Joshua. Ngwala me chan ko tung chup ke jogen Bakalian. Ci do no kon ke jong ne borrow pi ron batuk no rei lesson min bakale na me raje ke gwante ar intere dan go bakon nang ka Monday chet ke min la ngai kon queen kon ka Monday ni chang Monday shela Achan, so depending ka gwa the nang pizitin dong North America dong they show Achan. Coming piece other British colonized countries and Achan. So dwer would come inshallah Achan Achan. Mucha duiro. No. Gwa mena right kon go kori te ter kun nal ka tet gan ka gad Israel kel. No ka joy gan ji Canaan ran moon. But chan ga kan go re jaliti te ga gur ko nyala gur ko obedience gur ko do ba jo do ba los an ideal ma ken gad Israel bo. No. Ma kun kon ko Joshua cho ka baro bas wal bakel waka bas wal bangwan yo ba kwen ka tok ling lisni makana lo ja gwa ba ka tong no re yo ran we kwen nyo ka tong no re Joshua cho ka baro bas wal bakel waka wal bangwan. So Joshua rose early in the morning and brought Israel near by tribes. Why should Joshua chwe yen na baka kurun wang ka chwe gad Israel chwe ka nong tiaka chwe ka nong tu ne dwe leken. And the tribe of Judah was taken. Dungdo cho tugduel Judah chwekan. He brought the family of Judah near. Alapo chwe gol Judah chwe nong tiaka. And he took the family of Zerite. Ke chwe tugduel Zerite chwekan. And he brought the family of Zerite near man by man. Chwe nji gol Zerite wa chwe ka nong wudo ramo kan ramo. And Zabdi was taken. Dundo shwa wood me shwa Zabdi, so duel Zerah, and like so duel Judah, Chwaekan. No. He brought his household near, man by man. Chwa tuk duel ba, chwa na kanbo, la nang ramo, la nung ramo, kabaramo nung. And Achan, the son of Carmi, son of Zabdi, son of Zerah, from the tribe of Judah, was taken. Dundo shwa take a wood kel me shwa Achan. Love God Carmi, God Zabdi, God Zerah, two duel Judah. Then Joshua said to Achan, my son, I implore you, give glory to the Lord, the God of Israel, and give praise to him, and tell me now what you have done. Do not hide it from me. Then Joshua chwe rai ke Achan che joga gada an lang ni ji an go kam ni kud liak la kud Israel an go lenia min chi lat ke chwe te ka an jen ni chi kono kweno no mo go what does this story tell us about both God and Achan? La vi story me na cha we ngu news kon ke kwi kot ke na kwi wut ke me chal ke Achan go me na cha la ran go kut point de kut point wa kena gwendwir ka news ken yam ka nguche nyun the gwendwir ken yam wa min chela ne jen o yen Israel ko me twog no Israel ko re chi ko ten cha ka won tin nak madir ka cha ka joy then je widin yi ka go ngu twogo ngu nak na kon wala longo then ji kun yala lo Joshua no te ga mi chi twog te ga mi chi dwer che duire dun no gwa the me na wa go kut ken gwendwir ka ken ye nyod na ke joj ken yam cái quý cô guru cô bà lúc mới chuông bà nhọt cái nhu là khai loài đấy bà nhu là khai loài của tôi đi nó cái nhu là lúc đấy mình chuông cái đi đây vay bay con quen thầm qua cút
kut chaka la riak into walk ko chaka joga no riak into walk no ta gara me chi dwere dun dung do ko bia ku lo ita ka dun ni wan biara dun yik lay biara dun yik ja ka lay re dur ka men ja dur chaka lat solution but then bakul waka procedures ka gon solution ba la de di me chi na me chi ku dwer ba dwer ba fa na or di ka tra me chi ro la ren ja me chi dwer dur. God want to show his people that he is fair. Guru be nyuot ke no ramela luga ka chongo put. Guru je ba en wo be nyuot ke era mate ka kwai loai. Ke nyam. Che ko la ne ke min twok. Ke che ge jo ke min twok, ko ge ndi yen tung ni je ba. Jamen. Che ge jo ngo anal tan ga ro dien re dwe ri ken. En go ka ja ga ro ke ne te ke ja ga ro ke ne te lai lai. Chu kot ko kulu moy ka gwa. Gwa do mo ne awa gwa mi guru be ka lad min chi twok je ken o ngu ba la de ken. Gwa de cha kam komo cha la re gwa me de to ko ngo ha e wo chu kun na mo ke space time o guru bara min chi dwer point de cha ba le nyu ne je tit ko de la we char ko ka ke me liu gan mari me cha la te ra min chi dwer ko kon me nan ja ko lu ka de che bi an je ne me cha la de chu be na gan mar me nag ye me an te me cha la min cha la je men gor ko de ra me gon dur ka de ro de rit re dur ka de ke de dwer de ja ben lat ma bum mi ci kono longa la ni I don't think re time go tin dia li ko kam ko no la long ko dan ka riet re do ko ban an confess ban the men ni ñu kwai loi ko ku che bi chu to lo ngak en ni ci do la de chu nak ni je right away chang yang would go ro be can we get time can I need you to think mi ci la de go na ka ton tu ken yam du e chu ngo pu cheru ngo de ro re du ka du Pachongot ni ngwa tung na tin che kan choro ram ke nyen dung de re dur ga de men chala choro ram tin ke che ju gor ba to wa je we do know this ram che me chet ken me chala we do know David che me chet ken mo chala che dur che gor ba dur ba kum ala bo kum dur ka tu la de ti jakalong take a lot of issues to know nga enyo sha we reason mu ko na ka time me je e go jigwal rama shala ekan me jigwal ekan me chiga tega ngai ke min jala da gwandien be guru bi ga tega time ko bi ga chon kel ga gwandien re duri ka de ke bi ga rodien kwat jok re duri ka gwandien you see ko sometime en dwer kon bo de kon ga nung gi shendan ko nok dien ga kon bi ga kon lady bi ga kon bom re dur ka dan ba ngun ka mi nyot ko kon nok che ba gor ba dien da ko kon ko chi dwer bet no mo na wa che go chi ko ra dan ba re dur ka kel ko no ko ro dan kel ko nje ne chan ngen chi tuo ko chi go la dam ko chi adam chek de nen che mi chet kana mo che lat eni sere bro ko ak jog ko dan cha de tin e cheki no mo la do che gor bro da ma re dur ka it is not good ngay je pu no chi cheng de ga ro dien nok de bad me je chop ke me dwer ko ko che ba go an obi na ra dien bot re dur ka kel gan ya this is not good chane ne to ko chi go la adam kana go ba chane ne ke chi go la mi chet ke korai ke alung ke bible and korai ne me che to go no cha ge chi ge dwer ke numbers chapter 16 verse 23 mo kwen ko na cha dong chi ko na bo kwen bo kan lu chapter 23 chapter 16 Numbers chapter 16 verse 23 waka 33 me chi wo kwen je yo bi je no me cha lat aji go na ngwani titi la bo kora ke Dathan ke Abram me cha lat ke ne chi Moses cha na jo wo ro dun ka ke me entity me chi wo wi ka Numbers chapter 26 verse 11 can you go al kora jigo kora wa ke liu ka gwandien ke wo cha dwer gwandien cha lo ken kin ga rodien mat kin kot ka mat re dure gwandien ba chi ga liu kan ga rodien you see but when na me cher ga nani as kan check de mu to ga jamo cha ka mu ko opportunity safira me cha la de cha ma de ne cho du jen gwa de kin je gor ba kam clean cho gor ba ka mat kel kan cho de re dur ka de chi ga liu kan cho de kel this is not good
ne dang ro te kel ka ne do rong ko de ko dien lwe kel che wo dong de ko dien bat re du ka kel me chi chek dwer de wu de lwe me chi wu dwer de che ga lwe ano nje ne de jal ne de tin yam ko kula jal ma go ko la lwe ram ram dong ro mi chi ram tel de ka chong ram dong ban mi chi ram ro dal tuok ba nen jo dal tuok kel. That is a problem. From family body they been go church ka dong yen ji 7 day ka dong yen ji church ka ra kong ka te ga cha du re bu kun bia chu gore kon yene gor bi ne choy da bi ne mo ga bwar chi ne gor bia bwar chu kum ko lok yene ba dorun ba ngai ene irin kom der kum dur ka chi ma go no dong ba lat ka ba ngai yen go cha der che je no. We also see example ma go chi go rehab che ke le redan no. Me chero ri chi go le che ga guru ba ka kamera are ngu ka re da ka me di redan ka kel. This is good. Runga woji di ching de Carodian batre ka magwa ka wo de Carodian batre ka meje. So all in all, you kunyal chene teacher ka mweke time to think. Ka wo angut kan application ka procedures in jogor ba la let. Che gor wo beneti ba ka mweka gwa me chara ka me de Carodian read re dweri ken. Ki chi Carodian di read re dweri ken. Ka kore muji tuoko. Cha kon joga no dwer me tuoko ro ka ram kel. Chu dagre ke maka ken liwa benedial na. We also see the same thing. Me tuoka Garden of Eden ne tuoka ram kel cheng me chal ke if you waka Adam e man me cha win mon ken liwa me kon kar ken dial. Cha kon madre du gan well choro tuoka Eve tuoka ro ram me chal Satan Lucifer. Cha pen ke je. But che re india ala bo dwer kwe enter through kwel matot. Then bo dag pinyala medit. But the solution wa back come deed a man but could have been pain to the very one person no gather to go all the thing. You see, in solution is a come con. Because solution is a come con, and China you know, she Joshua, the room one the back along. She told me, do Israel can live. Do Israel can live, Machiga Vinchong, Nam Kotikunalga Jo, a gold Judah dot. Two gold Judah Jedot. Two Nadial, Rodin read. A lava Nadial, I already read, Che joy and go, chicken native today, do the measure lot. Dirty gold Judah. Making a diaro di read Jugal Judah. Can Jugal Judah pinkin taken the 2 weekend to goal. So took duel. Would come yalla Zera. Chawe Jugal Zera quadot. To Jugal Judah and Congrodi and read. Zera but a 2 week at a com. Chawe yen 2 Zera. I don't know so duel Zabdi. Choose to duel Zabdi, sure do chunga. To Judah, Car Judah, the Conjugal Jok, you Zabdi. Cora would a not tell malare. Cocore. Mesha kuchol Ramo, and Jigal Zabdi. Chow Achan, Alagad Carmi, Alagad Zabdi, Alagad Zera, Alagad Judah. Dogni. Machuku dogni jan Achan Karamo, China in a solution term. The fair judgment of God. So Muluno go shall wedding, and you Durkaran, Alapo, Quenate Kongbo Quake cleared out. So the investigation revealed the sinner and cleared the innocent. Investigative judgment, this is the investigative judgment. Investigative judgment, wa lonye till to dwer. Does that remind us of anything? Take a team of corner. Kone di ala kon tuk duel ma kan liu mane jud Israel kan liu che liu ko kuidur kana ma pat kul kan liu ka dwer me mo dwerien ka dwer me tok ram kel ma chala eken me kon ba me tu kon ga lia re go an wale tu kon ga lia ka dwer mo to ro ka ram kel dwer chae bo lo yadam dung do ba lo joko no ba wi mon ga liu ba chal nyam kon nyal ba ne ru la jo ga jiane chet ke me chala ro Israel kan liu jabak che ben chong nyam ko Israel kan liu cha okay yen ga Israel kong to bia jiene dun tu duel kel tu duel Judah ba ling e mani mo be open ke if e mono bi if ba wonyo ni ra me to rek bi de chu pe no wi de
That is what we are waiting. Anh in procedure cha nyua kon gwa me ko go ba gwen jeng ni ba point out chet kana mo. But the rest of people tin che man ne ka ba ka clear out. But here is the point. Je min pa ikon lad menan. Makin ideality rodian wo. A chico way tel ke kwana la to du juda. Kene je noko no baram ke biram kel do ke. Cha chu la no kon rie ke chu to ga ba ya ku ka kon chu to du juda de to du juda ga lu de lu. Ke makin ji Israel nok bo. En o ke len ke no. De ken di al to ke liare du ga medan. Ba dwer yik pal gwande. Enjene mu jo ko na biara cheme cha ne dia le ti ke ko ra cha jo wero dun ga kem ni ne nditi mani kon ba cha kon jo wero dun ga kem gon jeng ni eje dum na karo ade ba jeg na karo ade ko njera me to rek be pe no wi de jen karo a chen ko ma chi rek eken be pe no wi eken jen karo e chen no ma ta na ke nyamo ba den te me rek be pe no wi nga be pe wi eken karo ade ko cha la re njen nen rei durika me kanene me ko e kan point de chup loide ngi no dong dwere me chembi ko den ko kane dang di ke million of people chenga gwi ne ko nga bi ne ne dwere rei ne di million chaga long no de ram kel me jiak de la rei ne ne ko ngwanir ka to but chawe nga ma luong ro ka to nyam ko nyal ram de ro ko luong ka to nyam ko nyal de la ro cha ba luong ne nga wa cha ne je ne ko kut mi che jien de do to nyin ngwan chewa na karam kel e chi dwer to bera me ngai ne go dong cha dwer cha e bangai tele dwer mo longa to nyam pot no cha o kut point de ngai cher lo ni kon ngai ja kon na jara me ngai kon re dan me ra dan che la re ngai kon na kan kon na chak ka jen ku me ke no me cha we gwe na gwa me gwa den chi luk chi to me cha e ken cha ku luk cha ku pen e ken ka ro cha ne ni Joshua che jallo ai ma di ro long che nyot ko ku gade na e ken ko ngai ne je chudi je chola je gade che jo e ken gade e ken gade che e ken che chola gade chola je gade ko didi dini yen ga je che ngai je gad ma ton ma tani en pin ne je pere du ka e che ngana ma cha ne ne che ne ki ne dia li ga liu ku de mo Joshua che tim no nyen la bodo kara mi chet ke ne me che tim no go ba kwar ye ka ba ka je gad ka je re ye ka a wa che chi dina kwai loi de kara mi chet ka nga kara mi chet ke e kan but by justice yek lat kwai loi je cha nyot kwa me ne wa ke ne rie te je che me de ran kut yen ji to du le me yen ne la te ke ne la ne yet kan to che nyot ne jal loi me di long ke min chi dwera let ka gad de ne e kan ne je lang gad de kam no kun yalyak chu te ga me chu ka te me chu te ga me te yi ke min chi lat wa kwai loi je me ne nyu me cha nyu to Joshua nyu ne me chi ye chu be nyu kon a chen la jo ye de jo da kam nya la gwa de chena ben je kan go ge kwa ka ngak re lwa ko ka ben a ben je bum go ken a chen la jo ye de jo da kam nya la che nge ne jen but sometimes ye len wa la ngu de pen mer ka ta yen ga min cha yen na da der an yen kwai loi me chet ka no mo ken rai ge kon ne je ken kon la ye te ba de ban la wa cha ra be je yo chungut ka min ku na treat ka kindness and compassion Njene de kona ling gwa ma ka kuilo konya inte nyot. From here we de kona la re Georgia no kut ala me pair ka te ka kwai loi de wo mo yaran ka gwa mo yaran ka time me de ri na ro de re dur ka de. Ane ko nyal post kon chana pal. Kozda ka kwara ka gwara. Ta ka jilo ta loi gwa din ka gwir ka min chi nyot re lok dur ka min chi e ka ne dur. Gwa din cha ko luk du min chwong cha ko jenen re ka ti. Kwa dini ti ni ni jika kwai loa du min to kwa dini go kam ni go yud min go ano kwa din bene ben luak eni se de bako to no ro ke ji kwa din je me chi e ken ro to re ne de million ni tin wan ti ka changa no chi pa luang ka ne re ga min chalat kwa din de mo ne ga ngas mo rong ka ngai ma go ano bako ji ngai re ke tin lat ko kwa din den go bako ne na pala ga du ka mo ko yud mo kwa din ko bene ben mo ka conviction me de ne ro da rit ke je re ke tin je tin la ne ka Boso Guadin,
rei chung ni ku ko ba nga de la nyam do ko ge shodu ishol gadu mala kwara amen